Okuhle okuhlangana ngosuku lamhlanje usuku olungcwele usuku ngesabatha. Lapha singena kusifundo sethu salamhlanje uphawu lesivumelwano. Mina engikhuluma lani namhlanje ngumfundisi uGresham Mlilo. Nginxusa abafundisi esisonke baziveze. Salibonani Mahlabe Zulu. Siyabonga njalo ukuthi inkosi isithungamele ukuhlangana ngosuku olungcwele sifunda izifundo ezisikhulisa ukuthi sivumana noNkulunkulu kulokho akutshileyo okhulumayo ngumfundisi mina Dube. Liyabingelelwa abathandekayo, sihlangana esifundweni saleli viki. Sengathi singaba lokufunda okuhle okhulumayo ngumfundisi uMdlovu. Asibe ndomthandazo nxa sisungula isifundo. Baba wethu osezulwini siyabonga impilo, ukuvikelwa nokuvuswa ubana size ezinkonzweni. Singena esifundweni sezulu esidinga ukukhona bakho njengoNkulunkulu ukhulume nathi, uchasise isivumelwano sakho siqiniswe kithi ukuze kwelinye ilanga siyefika ekhaya ngokuthi siyabonga siyakhuleka. Amen. Amen. Siyabonga sisaqhubeka phambili sikhangela indaba yezivumelwano. Namhlanje ke njengoba ngitshilo sikhangela uphawu lesivumelwano. Kumbe isibonakaliso sesivumelwano ongathatha ufiswana kunjani okuthatha. Mfunda Exodus ngo31 ivesi lika16 lithi ngalokho abakwaIsrayeli bayaligcina isabatha balilonde ezukulwaneni zabo libe yisivumelwano esiphakade. Mfundisi mina siyini kumbe luyini uphawu lesivumelwano lapho njena ekhanda esifundayo ichasisa ngalo lesi sivumelwano luyini lolo phawu lusinceda njani futhi ukuluzwisisa lolu phawu lesivumelwano na? Siyabonga abalaleli lababukeli. Ivesi icacile ukubana uIsrayeli uza kugcina isabatha alinanzelele lezizolwane zonke kube isibonakaliso lesivumelwano esiqhubekayo. So usuku olungcwele lesabatha yilo lukhulunywa nguThixo lapho ukuthi luyisibonakaliso. Ngesilungu yisign, isitshengiselo sokuthi laba ngabami. Kusuka kusithathe futhi kusibuyisele ekutheni inkomo zakho zilephawu lwakho. Zinesitshengiselo sokuthi nxa uzikhangele lezingenza kodlodlo nezabompofu. Ngendlela uphawu lufaka uNkulunkulu uthi bazaba bekhona abantu bonke abakhonzayo. Kodwa bami ngizabazi ngokuthi bazagcina usuku lesabatha lube ngcwele. Oloba abesesithena ufanisa ukubana kulesipikili esinxa sisiwa sithi thwa. Uthi isabatha kubelelwe njengomsindo wesipikili. Ukubana nxa ukukhandwa uyezwa ukuthi lokhu isipikili esingenayo. Kube nxa kufika usuku lesabatha kusikhumbuza ukuthi ngumdali owadalayo. Ungathi sibuyisela kuThixo onguye owenza izulu lomhlaba. Ngenye indlela abalaleli ababukeli silapha ukukhunjuzwa ukubana isabatha litshengisa ukuthi yibapha bakaThixo abangaligciniyo yibapha abangalandaba loThixo. Ukwela kimi ukungena kulolu suku silengqondo ukuthi uNkulunkulu usinikile isikhumbuzo ukuthi ungubani empilweni zethu. Siyabonga. Ngizwa uDube esithena abantu baphathekile ngemisebenzi. Benza lokhu lalokhu bayagijima bayele badinga izimali badinga yonke into. Kodwa isabatha liza njengesikhonkwane njengesipikili esithi khona ba akuphumule awufaki full stop emsebenzini njani yakho yansuso. Mfundisi Ndlovu. Watshoni yakhona ngifuna kuleli verse ngoivesi lena ngalokho abakwaIsrayeli baligcina isabatha balilonda ezizukulwaneni zabo libe sivumelwano esinjani esiphakade. Kutshoni ukuthi lizagcinwa kuzo zonke izizukulwano lokuba yisivumelwano esiphakade. Khonokho nje kutshoni in short. Siyabonga abalaleli lababukeli. Ngithathekiswa ngamazwi akuqala kule indinyana yakwaziwa ngekhanda. Ithi ngakho ke abakwaIsrayeli. Now kumele sizwisise ukuthi abakwaIsrayeli ngobani? I-identity yabakwaIsrayeli. Nxa sichasisa literally sitsho uIsrayeli wakudala. uIsrayeli esifunda ngaye ngaphi? Elizwini lenkosi.
kodwa uIsrayeli wakudala ezifundweni ezidlulileyo sifunda ukuthi uIsrayeli wakudala nguIsrayeli oqhubekela phambili. Ngakho ke lathi namhlanje singu-Israyeli wanini wanamhlanje. uNkulunkulu ufise ukuziveza ngesizwe esithiwa ngesakobani ngesako-Israyeli. Lesi sizwe lo Israyeli lo esikhuluma ngayo kuthiwa uza kugcina isabatha likaNkulunkulu. Ngezinye indlela kuzo zonke izizwe ezingaba khona emhlabeni, isizwe esaziwa ngokugcina isabatha lisizwe sako-Israyeli. Kuthiwa sizaqhubekisela phambili kusukela kwisizukulwane lesi kusiya kwisizukulwane lesana, baza kufundisa izizukulwane zabo zikhule zilakho kube yinkolo, ngoba lokhu kwenziwe ngobudlelwano phakathi kwabantu lobani loNkulunkulu. Kulesivumelwano phakathi, isivumelwano sokugcinwa kwalolu suku simi kuze kube phakade. Siyabonga. Usasekhona lapho Ndlovu. Kanti leli sabatha laqala nini? Laqala njani? Isabatha. Isabatha singafunda kuGenesis sizwisisa ukusungulwa kwesabatha. uNkulunkulu nxa edala udala izinsuku abesedala lezinto ngosuku oluthize. Ngosuku lokuqala uyadala, ngosuku lesibili uyadala, ngosuku lesithathu uyadala, ngosuku lesine olwesihlanu aze efika esukwini lani lwesikhombisa. Lezi ezinye insuku eziyisithupha ziyafanana, kodwa usuku lwesikhombisa lusuku olubekwe lwabasekuceleni. Le yesithi thina ngumbono ongcwele osivezela ngendalo lezinto ukuthi zavela ngaphi, ukuthi kuze kube lalolu suku kwahamba njani. Ludalwe nguNkulunkulu, walufaka eceleni, walenza labangcwele ukuze abantu bakhonze uNkulunkulu njalo baphumule. Now khathesi uzathola ukuthi mfundisi Mlilo kulabantu abachasisa isabatha labachasisa indalo beyame kusayensi, beyame entweni zalamhlanje i-technology. Now ungazama ukuchasisa lolu suku uyame kusayensi kulobufiphalo obukhona, ngoba usuka phezulu usiya phansi, usuka entweni ezikhona uthatha into ezadalwa nguNkulunkulu uhambela zelebhu, uyezama ukudinga ukuthi uyecazulula ubone ukuthi kuhamba njani. Ukuze sizwisise ngalesi sifundo kabanzi, lokuze sizwisise ngendalo lokusungulwa kwalolu suku, kumele sibe ngabantu abazisiswa ngelizwi likaNkulunkulu. Kakula kuchasiswa kwesabatha kumbe ukuchasiswa kwendalo kumbe ukuchasiswa kokusungulwa kwezinto zonke okungama kuphelele kuyame kusayensi, ukuthi kwaqalisa kuyisibhebhedu kwaba lokuzamazama kumbe kwaba le Big Bang theory. Hayi, kodwa konke okulokwenza lesiqalo kwakho konke okusemhlabeni kulokwenza lelizwi likaNkulunkulu. Njalo sifunda okugcweleyo elizwini likabani likaNkulunkulu. We cannot explain the Sabbath ngaphandle kwelizwi likaNkulunkulu. Wathi sifunde ilizwi likaNkulunkulu kuGenesis 2 ivesi lika2 lika3 leExodus 20 ivesi lika11. Ngizawabala lamavesi. Ithi yona iBhayibheli uNkulunkulu waqeda ngosuku lwesikhombisa imisebenzi yakhe abeyenzile, waphumula ngosuku lwesikhombisa emisebenzini yakhe yonke abeyenzile. uNkulunkulu wabusisa usuku lwesikhombisa emisebenzini yonke abeyidalile uNkulunkulu wayenza. U20 verse 11 kaExodus abesesithana, ngokuba ngensuku eziyisithupha uJehova wenza izulu nomhlaba nolwandle nakho konke okukukho, waphumula ngosuku lwesikhombisa. Ngakho uJehova walubusisa usuku lwesikhombisa walungcwelisa. Nxa silapha ngingakasuki kuNdlovu, uMark 2 verse 27 noma wathi ngeke kudube kaThesi. uMark 2 verse 27 uJesu wayesitshoni ukuthi isabatha lenzelwa abantu. Wayesitshoni. Vuma ngiqalele lapha chiyele khona uNdlovu. Alright. Ukuthi bazalwane ukuqala kwesabatha ikuqala
obukhona bukaNkulunkulu. Anti verse yakuqala kuGenesis 1 uthi ekuqaleni uNkulunkulu. Awungeke uthathe iscience uyifake ngalo kaGenesis 1 verse 1. Alright. Ngoba uNkulunkulu nxa engewaqalayo esesitshela ukuthi isabatha walidala. Asingeke siyebuza iscience yena waqala ekhona. Alright. Asifundeni ukuthi ilizwe esilibalileyo ngokukholwa leli lizwi okuqala kwento zonke sizakufumana bese sikholwa ukuthi bese siphilela yena. So uNkulunkulu lapho uveza ukuthi isabatha wayidala yena njengelanga lokuthi akhunjule izidalwa zakhe abe sekhonzwa ukuze ukuthi laba abayizidala bayithi ukumkhonza esiyabe sikwenza sibumba ubudlelwano asebuqalile yena obuza kwenza sisuswe kulumhlaba siyeligcina lasekhaya. Yikho uJesu ke sekuya kule verse ayibala ethi isabatha mana yebo ungakayi kule ivesi leyi ngezinye indlela kakula viki kungela sabatha anti silensuku eziyisithupha then bese siba lo lesikhombisa oluba yisabatha konke lokhu kwenzakala ngeviki lokuqala lokudala anti ukuze kube yisethi A1 kumele kube lesabatha phakathi so kuhamba kuyizigaba insuku ezingu7 kule sabatha insuku eziyi7 kule sabatha ngesikhiwa kuthiwa i-weekly cycle ukubhoda kwani kweviki iviki lonke lile sabatha elilodwa iviki lonke lile sabatha elinjani elilodwa kakula viki elingela sabatha uNkulunkulu usidalela isabatha ngeviki lokuqala elindalo kuyabongeka uJesu ke abe sebethele esiphambanweni engabe thina unika amazwi la amakhakhulunywe la ukuthi umuntu wenzela isabatha kulabantu abanengi mahlabezulu abathi bona uJesu wathe kuya watshintsha isabatha nguye okhuluma la ukuthi izolo ngale okhulunywe nguMose ngani ngamzwanga mina zangize uthi isabatha lenzela umuntu ngendlela ukuthi ekuqaleni ngilo baba senze isabatha ukuthi umuntu aligcine ngenye indlela uthena ibhachi leli awungeke ukuthi umuntu wenze ukuthi ayikwana phakathi kwebhashi ibhashi lithungela umuntu aligqoke so isabatha lenzela thina siligcine nxa siligcina sikhumbula owalidalayo lo wasidalayo bese siba lobudlelwano laye so uJesu sibuyisela emazwini futhi yona lana kaExodus lapha ku16 verse 26 to 29 lapho kuthi khona uNkulunkulu waphumula ephumula ngalolusuku ngesiHebheru kuthiwa kule verb ukuthi iShabbat ukuthi waphumula ngosuku lweShabbat lababhiyawa ngo2 inoun ukuthi waphumula ngosuku lwangeSabatha kufanele singene kulolu suku bathandekayo nxa singama Hebheru anamhlanje ukukholwa nabo Israel ngoba uIsrael katshintshanga watshintsha ukuthi thina sesingapha kodwa impilo kaIsrael yokukholwa lempilo yokukhonza uThixo ilokhu ifanana uNkulunkulu waIsrael kaAbraham loIsrael wakomoya namhlanje lokhu uNkulunkulu ofana naye kufanele silithathe isabatha siliqhakathekise ngoba la liqhakathekise izolo nathi siliqhakathekise usasekhona apho umfundisi Dube kanti vele uNkulunkulu wayekudinga yini ukuphumula uNkulunkulu bathandekayo ukuphumula engakudingi Isaya 40 verse 28 alifundanga yini alibuzanga ukuthi uNkulunkulu kadinwa wayesenzela thina ukuthi sibe lokudlelana naye kuhle ukuthi hayi bantu abami asihlangane kulolu suku ukuze lithole ukulunga kwami esukwini ngilingcwelise ngalo libe njengami sesiya ekhaya so isabatha lenzelwa umuntu yikho uNkulunkulu lapho uqala dala umuntu angadala umuntu ebesemenzela ini isabatha ukuthi hayi sengidalile izinto zonke ngakudala lawe khangela kathesi sengidala usuku olukuthiwa lisabatha ngilidalela wena ukuthi ukhonza uNkulunkulu balaleli lapho esikhona uNkulunkulu uyasivezela namhlanje ukuthi usidalele usuku lokuphumula phakathi kokuchika kwensuku eziyisithupha uNkulunkulu ufaka usuku ukuthi njengabantu sihlale phansi siphumule simkhonze simdumise ngosuku oludalela umuntu kuthi ukuthi zonke insuku lezi ziyafanana kodwa kulosuku olulodwa oludalela umuntu ukuthi akhonze lafaka eceleni lwabangcwele uNkulunkulu ekwenzela thina njengoluntu ngilizwa ngabe ngilalele kakuhle kukhona ngokuphikayo la ngibona ngokuncedisa abantu bonke indawo yokuqala kwesabatha ngizwa sengani lithilena isabatha ongeke liphawula ngescience number 1 number 2 ngizwa lapha lisithi lona isabatha futhi kalibuya ngamuva hayi isabatha lihlangeniswa senganjani singakangeni ngizwa futhi sisho ukuthi yana isabatha leli kalizanga ngesikhathi sesinayi hayi uDushwa wathi ekuqaleni ubani uJehova uNkulunkulu khona apho fundisa indlela
ungikhumbuza kulabo bathi sabatha nginamajuda amajuda abuye ngapha ukazamcula ngapho Abraham ngapha isabatha vele ikhona ekuqaleni yikho phela sifike sinayela phana sebaniki sebakhumbuza ukuthi hayi kuvela ngangilinika izolo khumbula niniki indaba yami liyana ukuze lingayikhohlwa ngoba lingabantu bami lekudlalo lami kukhunjuza ukuthi indaba yaqalayo lokho iphila kayenza so akula sabathi amajuda isabatha yomuntu odwa umuntu okhonzayo Lesase khona pho sisidube ukuthi kanti wena isabatha lalikhona ngapha kweSinaya yini wathi ngiqale ngifundele iverse Exodus 16 verse ka23 yithi iBhayibheli wathi kuzo lokho kuyikho uJehova akukhulumileyo kusasa kulusuku lokuphumula isabatha elingcwele lika Jehova yosani lokhu enyakukosa nipheke lokhu enyakukupheka nibekele konke okuseleyo likulondolozwe kuze kuse sifundani ngamavesi lamaqondana nesabatha esiwatholayo kungakaphiwa umthetho kuExodus chapter 20 chapter 16 hayi balaleli indaba zezulu zimnandi u16 lapha akasikafike kunikweni komthetho so kuvela ngapho singathina isabatha labuya lo umthetho lapha lalivele likhona ngenye indlela umthetho lo sewufunde ovela ukhona umlimi useqinisa lapho uthi ngingakayifika entabeni ukulinika umthetho sendikhumbuza isabatha elikudlano bami lani so isabatha ke lalikhona ngoba nanguthi xa lapho uthina hambani ke njengoba likhala ngokudla sengilitshengisa ukuthi ngizalinika ukudla okungifuzela ukuthi yavuka siyasebenza kodwa ngosuku lwangesabatha akula muntu ozavuka siyadinga ukudla lokho ngosuku lokulungiselela ngicela lithathe ukudla okwangesabatha lokwangesuku lokulungiselela suku lesithupha ukuthi lihambe lokudla okwamalanga amabili babe sithi bangathatha ukudla okuningi ngosuku kwakuvuka kuhlobile okunye kwakhona kodwa ke ngeFriday sokulungiselela bangathatha ukudla kwangeFriday kwangesabatha kwakungaboli ngoba kulesibuso sikaThixo ukuthi akumelanga baphume bayesebenza ngoba lusuku lukaThixo olulesibusiso olobudlelwano olokukhonza lapha mina ngibona kumnandi bazalwane xa ufuna izinto zikushubele okwatsho abafana baphethile phambanisa ukuthi kamlimu kuyahloba kodwa impilo ungayifaka kuThixo ihlala iyimpilo ebukekayo enhle kuqhakathekile ukuthi sifunde ukuthi imana yayingadotshwa ngesabatha ikusho ukuthi kwamelanga kusetshenzwe ngesabatha kwale kuphunyulwe bese kuphunyulwa bese kukhunjuzwa abantu ukuthi lusuku lukaThixo okumele silazi yikho lapha ku verse 23 ethena lapha kuzaze kube nini kathi lingihlamukela lingagcini umthetho wami so isabatha lingumthetho liyikuphumula liyikudlana phakathi futhi layo babusisiwe ke abaza kuphumula ngesabatha engifisa abahlaba ezulu singene kulolu suku ngoba kasolwa amasabatha kasolwa amajuda ngoluka uNkulunkulu olokukhonza lokuphumula oloba usabatha lenza ukuthi silungiselele ukuhlangana loThixo okwesibili liza ngeviki akula viki omele liselele sabatha ngoba ladala uqalisile okwesithathu isabatha leza livela kuThixo aliveli kwabakhonza ngesabatha aliveli kwabazibona ngani inkonzo bayazenza ngelikaThixo okulandelayo isabatha ngeloku uhlola umuntu ukuthi kambe uyamazini wamdalayo is a test of loyalty so nxa ungalalela uThixo uzaliyekela nxa umlalela uzakuligcina now ngahlangana labantu abathi naso zengibuye esabatheni akudliwa ngesabatha kanti sokuthi lokuzila ukudla na lo uthi lathi ukukhuluma now ukuphumelela kwethu lapha emhlabeni kuyame ukugcineni kwesabatha haleluya ngoba isabatha ukugcinwa kwesabatha isabatha uNkulunkulu kulesi sivumelwano isivumelwano silesithembiso amen now isizwe sakwaIsrayeli sithiwa sizaphumelela ezintweni zonke nxa begcina imilayo kaNkulunkulu ehlanganisela lani bathandekayo lesabatha isabatha olobayo omunye uthi ngesabatha izulu liyehla libuye phakathi kwabantu izingilosi ziphile phakathi kwabantu ubukhona bukaNkulunkulu bubakhona ngosuku lolo njani olungcwele ngakho ke kulesibusiso ekuhlanganyeleni ekugcineni
kwesabatha njalo kulokuthula okuba khona nxa umuntu engagcina usuku lwesabatha funa kwesinye isikhathi imkhumbulo yethu yasabalala ngezinto zalapha emhlabeni kasila kuphumula sihlala sibhizi sichikachika singaba losuku esilubeke eceleni lolusuku olubekwe eceleni lolu sikhonze ngalo uNkulunkulu sibe lobudlelwano loNkulunkulu sizaba lokuthula okunjengomfula okumangalisayo lolu lusuku lwentokozo it's a day of delight usuku olumangalisayo lokuthaba usuku lwenjabulo usuku lokuphumula usuku lobudlelwano loNkulunkulu labazalwane uNkulunkulu ufake usuku olulodwa specially ngeviki lapho sikhumbula khona uNkulunkulu lapho esimdumisa khona lapho esidibana laye khona njalo lolu suku lunye kuphela yikho ivesi ithe ungenza loba kuyini ngensuku eziyisithupha kodwa usuku lwami lulodwa lusuku lwesabatha usuku lokukhonza uNkulunkulu labo ke bazalwane bafundisi abathi bona ngakhetha noma luphi usuku ngithi ngizabe ngikhonzile kungaphi umbhalo othena kumele ngikhonze ngesabatha kuphela ngiyabe ngikhethelwa wami yes ngakhonza phakathi kweviki lapha but ukuthi sihlangana loThixo okungumthetho wakhe ukuthi kuyakhonzwa anti ngokuphumula kuphela so ngingaphumula bese ngikhonza ilanga ni right be bayakubuza lo mbuzo abantu batsho njalo now ekugcineni kwesabatha lapha konke kumele kuhambe kuyipackage kuhambe kumele umganu uhambe ugcwele umganu ugcwele izinto zonke ungacupha okunye ujikele okunye eceleni udaya okunye nzadla kusasa namhlanje bemfuna lokho hayi uNkulunkulu ukhangelele ukuthi ngokwelizwi lakhe senze konke okudingakalayo ngesabatha ukwenzela ukuthi samukeliswe isibusiso sani sesabatha ngeke uthi wena hayi ngiyagcina isabatha kodwa ngesabatha ngiyabe ngibhizi awusaphumulanga uyalugcina ngokwengqondo yakho kodwa kumele wenze konke okuthiyo lilizwi likaNkulunkulu ngesabatha ngisithi mina umbuzo kaDube ukuthi ngiyagcina noma lipho usuku lwesabatha into eqhakathekileyo ukulalela uNkulunkulu ukulalela ubani uNkulunkulu uthana Adam ungadla zonke lezi zihlahla kodwa lesi sithathu kanjani ungazi ayosana hayi laso isihlahla nizakudla sesiphakathi kwesono besithi mina ayisikuthi ungaphumula ususiyakhonza ngelanga uyabuqondile ngoba kule Leviticus 23 verse 3 uthi usuku langesabatha usuku lenkonzo enkulu phakathi kweviki ungakhonza phakathi ngesabatha inkonzo enkulu ngoba umdali sebuyizokhonza lawo usuku lwakhe lapho ade ufuna ukuthi balale bekwazi hayi singakhuleka singakuchumayela phakathi kweviki sokufika isabatha sesiyahlangana lomnikazi wokukhonza ngoba lenkonzo enkulu amen amen ndiweseka nothena nxa uthiwa ifromashina isuka ngo2 o'clock hayi lawo 3 nzayigada uyatheli ngasekho futhi isiqongo sokukhonza anti singesabatha phakathi kweviki yebo singakhonza singadumisa but iclimax isiqongo sibili lapho esihlangana khona lo nkulunkulu kungesabatha wathi ke mfundi ke livesi Exodus 31 verse ka 16 lo 17 ngane silokuze ngayo kuqala ngizayiphinda nje ithi ngalokho abakwaIsrayeli bayakuligcina isabatha balilonde ezulwaneni zabo libe yisivumelwano esiphakade u17 besana liluphawu phakathi kwami nabantwana bakwaIsrayeli kuze kube phakade ngokuba ngezinsuku eziyisithupha uJehova walenza izulu nomhlaba kepha ngosuku lesikhombisa waphumula waqabuleka nansi indaba ke lapha Bible ithana luluphawu phakathi kwami lo Israel wami kuze kube phakathi sifundani ngale verse Ndlovu. Now amakhampani amakhulu alophawu vele nxa usiya register company umele ube le company logo uphawu esizaba kwazi ngalo ungakhulumanga uNkulunkulu uthi la ulophawu lwakhe and uphawu lwakhe isabatha lubonakala ezimpilweni zethu nxa isabatha libonakala ezimpilweni zethu uNkulunkulu ehleze sesihlalweni sobukhosi nxa sigcina isabatha uyabe sithi abantu abama basemhlabeni ubani lobani
balophawu lwami ngoba begcina ini isabatha. Now uNkulunkulu ufuna sibe mazi ngcono. uNkulunkulu ufisa sibe lobudlelwane lwaye ngophawu lwakhe, uphawu oluyisabatha. Njalo uNkulunkulu ufisa sibe njengaye ngosuku lwakhe ngoba elophawu lwakhe oluyini oluyisabatha. Nxa silophawu lukaNkulunkulu kuthi ukuthi sinjengaye ubani uNkulunkulu ngoba senza intando kaNkulunkulu njalo siphila ngokwelizwi likaNkulunkulu. So kuqhakathekile ukuthi nxa silapha emhlabeni i-identity, uphawu lukaNkulunkulu okusiphawulayo ukuthi sibonakala ukuthi singabantwana bakaNkulunkulu. Uthi uNkulunkulu ngilophawu lwami khona ngapha emhlabeni, khona ngapha eZimbabwe, khona ngapha emachokochokweni. Ngilendlela engibona ngayo inceko zami lencekukazi zami, ngilendlela enginanzelela ngayo abantu bami babonakala ngophawu. Uphawu luyini? Luyikugcinwa kwesabatha. Siyabonga. Ayinti uphawu lwahlukene lomfanekiso isimbolo nje kuphela. Yes. Dube ake akuphinde njalo indaba yophawu. Ngithathekisiwe ukukhuluma lapha ukuthi nxa inkomo zakodlodlo zilophawu lezakodube zilophawu angeke kuthiwe uphawu loluyafanana. UThixo thina ngibenza babe ngcwele ngesabatha. Ngenye indlela kulapho asifaka khona umnuso wezulu. Saziwa ngalolu suku ukuthi laba ngabami ngoba nxa ngisehla ukuyakhonza babe bekhona. Abangasobami babe khatshana lami, abami bahlangana lami ngalolu suku. So uphawu isitshengiselo esibonakala ebantwini ukuthi labana ngabakaThixo kungakubheka ukwenza kwabo ngosuku lukaThixo bakhona phana balaye. Kuqhakathekile bahlabezulu sikufunda ukuthi uNkulunkulu ulendlela aseyikhulumile ukuthi ufuna ukusiphawula ngalolu suku sibe ngabakhe. Bangabanengi abamkhulekayo labamkhonzayo kodwa abamenza abazi ngophawu ngoba ngezami lezi ndawo inkomo lezi. uNkulunkulu uthena isabatha ke lalingenzela kuphela ukuthi liphawule kuphela liyintshumayelo yokuthi uMesaya uza sikhulula asiphumuze esonweni. Siphumula ngesatha kaThixo ukukhumbula ukuthi sizaphumula futhi esonweni sesiye ezulwini. So isabatha lilokuhlenga umuntu kumsuse kuchikachikeni kulebha aphumule kuThixo. Uhlenga physical emzimbeni abesehlenga spiritual. So ungabona ukuthi uzafuna ukusindiswa ezulwini uJesu nxa esebuya. Qala ngokunambitha usindiso ngokuphumula ngesabatha. Usunambitha usindiso ukuthi Jesu nxa esebuya uza kuhlenga futhi akususe kulomhlaba. So is a foretaste of salvation when you worship on the Sabbath. Unambitha usindiso lezulu. Usasekhona apho ngothi ngeke ngizwe indlovu ukuthi uzwisisani ngamazwi athi ukuphumula kwesabatha. Kodwa kutsho uDube uzana ngamazwi athi ukuphumula kwesabatha. Uphumula njani ngesabatha na? Kuyini okwenzayo ngesabatha okudala umahluko kwenza isabatha libe isibonelo sibi qho, sibonakaliso ngophawu qho. Now kungathiwa uyasebenza ukodwa ungaphumuli kutsho ukuthi umzimba uyafa. Ngengqondo lazo ziyanjani? Ziyafa. Now lapha ngifunda ukuthi uNkulunkulu unguNkulunkulu osenzela umusa njengabantu. Njalo efisa ukuthi simbone njengoNkulunkulu ophakemeyo. Usinike usuku lwakhe lokukhonza, usuku lwakhe lokudumisa okumele sibuthane ngalo, simkhonze ngalo ukuze siphumule ekusebenzeni, siphumule ekuchikachikeni. Nxa kuyikuthi siphila ngokwelizwi likaNkulunkulu insuku eziyisithupha kumele sisebenze. Kodwa nxa kusiza isabatha kumele kube lusuku imikhumbulo yethu esukayo ezintweni zemhlabeni. Imikhumbulo yethu siyifake elizwini likaNkulunkulu, sicabange ngoNkulunkulu. Balaleli lababukeli, kuqhakathekile ukuthi kukho konke sikwenzayo ngesabatha kube lusuku esilufaka eceleni ukudumisa lokukhonza uNkulunkulu. Hallelujah. Ilanga leliberation ngithanda umfundisi uDube akuletha ukuthi lusuku lwenkululeko, lusuku lwenkululeko. Akula muntu omela ukutshela ukuthi wenzeni, wenze njani ngokuphathelane lezinye izinto ezingela uNkulunkulu. Kodwa isabatha livezwa as a day of liberation.
ngifunda abaseKolose ngo-2 verse ngeka 14 ngeka 16 la lokho uDuka khulume ngakho ukuthi luPaul uphakade xa luPaul uphakade kanti la mazwi la singaphatha kanjani esofumana kwaseKolose ngo-2 iverse nga 14 leka 17 leka 16 zaweqa u15 ithana esesule incwadi yezimiso emelana lathi ephambene lathi wayisusa phakathi eseyibethele esiphambanweni u769 ngakho ke kwakungabi khona olilahla ekudleni kumbe ekunatheni loba endabeni yemkhosi loba eyokuthwasa kwenyanga kumbe eyamasabatha Ndlovu. now kule nkolo ethi yona isabatha Dube labethelwe esiphambanweni njengoba iverse 14 isibaliwe ukuthi hayi lokhu kuyancindezela but hayi isabatha liyancindezela kakhulu lisusa abantu enkululweni ngakho ke uJesu ebethelwe esiphambanweni lale imilayo ethi ngegcina isabatha la yabethelwa ngapi esiphambanweni bese besithi bona abantu abafundisa ngesabatha akungabi lo muntu okwahlulelayo etshone esithi hayi isabatha kutheni kungathangani kungabi lo muntu okwahlulela ngokudla kungabi lo muntu okwahlulela ngokunatha kungabi lo muntu okwahlulela langani langamasabatha now okuqhakathekileyo kumele sikuzwisise lapha kule verse ukuthi veleni uPaul wayekhuluma ngani haleluya singazwisisa ukuthi uPaul wayekhuluma ngani kwenza kube lulu ukuthi sizwisise ukuthi le verse singayihumutsha njani kumbe singayizwisisa njani kule milayo etshiyeneyo ekhulunywayo la kukhulunywa kulalokho esikuthi ngama moral law immoral law ile imilayo elithumi imilayo enjani elithumi akuyifunde kuqaliseni kuverse 14 umfundisi Mlilo yikho lapho esile ekhinula le verse le esesule incwadi yezimiso emelana lathi ephambene lathi wayisusa phakathi eseyibethele esiphambanweni now umlayo othi khumbula usuku lwesabatha ulwenzele ube ngcwele uyamelana lawe yini Dube uphambene lawe yini Dube now imilayo yonke le elithumi ayimelani lathi ayiphambananga lathi imi kuze kube phakade kuthi ukuthi ke kuleminye imilayo engasole imilayo elithumi eyayimelana labantu iphambene labantu yele sithi thina ngama ceremonial laws eyayiqondane lo Israel ehambe enkangala yiyo ebonakala iphela ngapi esiphambanweni kodwa imilayo elithumi leyi yimilayo ezakuma kuze kube phakade kathi kuna ngembuzi kathi indawo kubethela isabatha lodwa ukuthi ungafebi kungabethela ngoba ungafika lokho umuntu okona uyachinga kathi isabatha ibethela yodwa uthi wena lapha kule kunye kuyinto okudlalwayo lapho uyohlupho kusasekhona lapho Dube wothi ngithi mina akutsho lapho ukuthi nxa umuntu ekubona bebheka impilo yakho bayakubona yini ukuthi isabatha liqhakathekile empilweni yakho njengomzalwane njengesiqu sakho na ungikhumbuza ngixoxela abantu phakathi kweviki ukuthi ukhulu ngiyangifisa impilo yakhe sowalala umdala wakhe ukhulu wayegcina isabatha ukuthi inkabi zakwathi ngesabatha ungathatha ijogo yakhe esangweni azisukumi ngoba zase zikwathi namhla sibotshwa kumele ukuthi njengamaKristu isabatha inkomo kungene kithi ukuthi lenyama lezifuyo zakho zikwathi lelo usuku lolu ngoba zazikwazi ukuthi usuku lolu umdala wayefika wayehambe ayikhuleka ngesabatha azikhulekele zingaphumi abesesiyejeje ukuthi umdala ayethutshe uyafika kamela pha sezikujwayele khonokho ungafika ume azisukodwa ngesande uyabona tikhothi sikwathi sesibotshwa ngenye indlela kumele impilo yami iyazakala lezifuyo zibe kwazi abantu kangikhulumi masala maKristu wena uthi uyakhonza asigcina isabatha kamlimu ibe intshumayelo lebantu bonke ngifunda lapha Exodus 31 verse 13 ithi yona anogcina amasabatha ngokuba aluphawu phakathi kwami nani ezulwaneni zenu
ukuba nazi ukuthi nginguJehova oningcwelisayo anogcina amanjani amasabathami kuhle ukuthi indaba yamasabatha usekwayiphendula ngothi ngiye kudube la utshoni ukwazi inkosi ibala lithi anibokwazi ukuthi uNkulunkulu uyinkosi verse John 2 verse 4 uthi yena lo othi ngiyamazi engagcina umthetho kaNkulunkulu ungumqambo wamanga lapho uthi kalimoka mazi uNkulunkulu wenu nangu sesinikisa abantu uthi nxa lisazana lami selizayigcina phela ngoba lingawephula lingazi ngenye indlela amahlaba ezulu lathi esilapha nxa uphambana lomthetho kaMlimi lo wesabatha uyafala ukuthi ungatshonji ungafebi so ukumazi uThixo yikumlalela ukuba lolwazi ngempilo kaNkulunkulu akutshele yona ubusuyenza ungathi liyazana lomkakho kodwa umchiya usiya kwezinye indawo alazani abazanayo bahlala emtchadweni bayahloniphana uthi ngimanyana lani bahlale esivumelwaneni ngimanyana lani kulesivumelwano sesabatha so kasikhambeni sonke ngosuku lwenkonzo enkulu sikhonze lolu suku kuthiwa ngibenza babe ngcwele ngiyabangcwelisa ufana lokuthi nxa wathenga ngeperfume ungangena abantu abathe perfume bathinte uyaphuma usuyinukele la usuhamba uthi xa ungavela ungene kulo uzanukelela lona ngoba mina ngizakuperfume ngobungcwele bami uthi xa kutsho bathandekayo uthi na singaba lolwazi sizamazi uThixo simazi njani uthi ukwazi uNkulunkulu okwakuqala uzikhronikho zakuqala 28 verse 9 yikuthi uNkulunkulu uzamsebenzela okwesibili uYesaya 11 verse 2 yikuthi uNkulunkulu uzamesaba mesabeni uThixo limkhonze wadala izulu lomhlaba okwesithathu uzakholwa umkholo yena Isaya 43 verse 10 you will believe ma usumazi uThixo uzakholwa ukukhulumayo okulandelayo uMahubo 9 verse 10 nxa uNkulunkulu usumazi uzamthemba uzakumdinga suku zonke so abaye enkonzweni ngosuku lwangesabatha bayamthemba ukuthi ngumdali okokucina Jeremiah 10 verse 25 uzakubiza yena ukuthi abangabiza uThixo baza kuyangisha ekucineni so bathandeka nxa singafuna ukuyangeka amahlaba ezulu asikhambeni sithatha isabatha kanti ingcili kaThixo simdinge simbize simhloniphe simesabe sibe mazi siyabonga beyinthinza ukuza ukuthi leli suku lingcilisa kanjani usohluka ichala ngeperfume siyabonga ungafuna ukunabula kulokho mana ngithi ngamafitshane ukugcinwa kwalolu suku kuthiwa kusenza sibe ngcwele thina kusizani ke ukuthi uthi wena ungumsala kodwa ulolunya kusizani ukuthi wena uthi ungumsala waziwe ukuthi ungumsala ogcina isabatha kodwa ulolaka ulechiki ulamanga akusizi lutho now ukuba ngcwele lokho kubonakala ngezithelo zikamoya kumele kube lezithelo ukuthi uNkulunkulu ngenxa yokugcinwa kwakho kwesabatha uNkulunkulu akunika izithelo ezinhle haleluya ngifunda eSodus 20 verse 8 ithi khumbula usuku lwesabatha lesizulu uthina ulungcwelise amanye amabhabhathana ulugcine njani ngcwele ake sicubungule ibala lelilodwa nje lodwa lithi khumbula kutshoni ukuthi khumbula Ndlovu khumbula nje into yokuqala now uNkulunkulu ukhumbuza abantu ukhumbuza uIsrayeli uIsrayeli wakudala njalo ukhumbuza into ayidala ngeviki lokuqala lendalo uyabakhumbuza yona ubakhumbuza eSinayi ubakhumbuza ngosuku lwakhe uthi khumbulani usuku lwani lwesabatha lilugcine lube njani lube ngcwele now ukhumbula lwana asokhumbulo lokhe mile ngokhumbulo memezelayo kusukela lelo langa uNkulunkulu ebhala ngomunwe wakhe ezibhebhedweni zelitshe wafika kulomlayo nguye wabhalayo wathi khumbula usuku lwesabatha la namhlanje lathi ngomhla 2021 uNkulunkulu lokho esikhumbuza ngemakhaya silalela isifundo senesi uthi hayi uhlezi khonapho khumbula phela kulosuku lwami khumbula kulesabatha lenkosi khumbula usuku lwenkosi ulenze lube ngcwele uyokhunjuzwa ngosekhohlwa ngithi mfundisi Dube izigaba bani
ezitshiwo leli balithi khumbula kulezigaba ezingaki ezitshiwo libalithi khumbula. Ngibona mphuma lezigaba ezintathu lapho ukuthi uNkulunkulu uthi kulokulibala osulakho uyele emuva uyebona ukuthi ngakutshela nini. Okwesibili kathesi uyaphila kumele ube phakathi kwalo indaba yokukhumbula usuku lwami ngoze ube ngcile ube usukhumbula ukuthi kusasa usindisiwe ekhaya uyisanga 6:23 ngesabatha bazahlangana. So umlimi ufuna ukusitshela ukuthi abaza kusindiswa akupheleli lapha. Ngenye indlela bathandekayo i-birthday kamkami ngayikhohlwa uyazonda ukuthi kanti ngangikhohliwe. Umlimi uthi manje mfuna mina ngingachulukile ikhohlwe usuku lokuhlangana sindawonye. Isabatha njengeflag eZimbabwe iyakukhumbuza ukuthi ngubani obusayo ubusa ngaphi. Isabatha kulapha esitshela konke owadalayo ngubani ubusa liphilizwe njalo ungubani. So ngenye indlela nxa sile sabatha yiflag kaThixo okumele iphaphe umbuzo ngela kuba hlabezulu lakithi kambe ngosuku lokulungisela ngeFriday iyaphapha yini iflag kaThixo kuwela kimi nxa ingaphaphi khumbula uyiphaphise ukuze uthi xa kwethekelele liyohlangana ndawonye. Siyabonga ukuthi lisikhumbuza izolo lisikhumbuze namhlanje lisikhumbuze yini yekusasa. Wathi ngifuna uDeuteronomy 5:14 uthi kepha usuku lesikhombisa luyisabatha likaJehova uNkulunkulu wakho awuyikusebenza umsebenzi ngalo wena lendodana yakho lendodakazi yakho nenceku yakho nencekokazi yakho nenkabi yakho nembongolo yakho nezinkomo zakho nomfokazi wakho ophakathi kwamasango akho ukuba inceku yakho nencekokazi yakho ziphumule njengawe. Ndovu kuyini okuveza ngesabatha njengabantu abagcina umthetho na? Isabatha yisibonakaliso sosindiso lwethu ngaziphi indlela na? Yisigaba sokugcina soneso kuyini ngamafitshane ongantshela ngakho njalo kundlovu esehle watsho. uNkulunkulu ngokudala isabatha wahle wasinika kuthiwa yi-eternal rest. Hallelujah. Ukuthi vele sizaphumula inaphakade ngamasabatha i-perpetual order. Ukuphumula kwesabatha kuyaqhubekela phambili njalo sihlangana lakho la ku-Isaiah 66 lapha kuthiwa lasezulwini futhi sizabe sigcina ini isabatha. Sengathi uNkulunkulu angasiphathisa ekuhlanganyeleni ekukhonzeni ngesabatha ekudumiseni ngesabatha lasekuphumuleni ngesabatha. Siyabonga bathandekayo. Isabatha sesifundi ukuthi lisibonakaliso kumele luphawo lesivumelwano esifinyelela ekuphilisweni ekuphelisweni kwecebo likabani likaNkulunkulu. Liyaphelela icebo likaNkulunkulu ngaphi kusabatha ngithi. Okwesibili liyasikhomba kucebo lokudalwa kakutsha yini isabatha lapho zonke into zanjani zizaba zintsha. Asifundeni ivesi lokugcina uSambulo ngo-21 ivesi ngelika 27. Ithi yona iBhayibheli evesini leyi akusoze kwangena lutho olunjani olungcolileyo kuwo nawo nowenza amanyala namanga kuphela abalotshiwe ngaphi encwadini yokuphila yewundlu likaNkulunkulu. Isifiso sethu bathandekayo bana sinanzele ukuthi isabatha liletha ubudlelwano phakathi kwami loNkulunkulu, phakathi kwami labangane bami nezihlobo zami. Kasigcineni isabatha njalo uJehova njani echilo. Amen. Siyabonga kakhulu. Sizawucela ke umthandazo kumfundisi uNdlovu asinikele enkosini bona siligcine njengalokho uJehova efisa bona siligcine isabatha lakhe. Asikhulekeni. Baba wethu osezulwini siyabonga. Sifunda ngamasabatha wonke ngesivumelwano. Siyabonga ngesifundo sanamhlanje esisivezela ukuthi isivumelwano sakho silophawu, silomfanekiso esilawo, umfanekiso olisabatha. Sengathi njengabalaleli ungasifuqa ngomoya wakho oyingcwele. Usigone ngezingalo zakho xa sihlanganyela ekugcineni lasekukhonzeni ngesabatha. Sinike isibindi sokwenza intando yakho ngesabatha ngoba sinanzelela ukuthi isabatha sola lapha emhlabeni kuphela lipheleli lapha
kodwa limi kokuphela lasezulwini sizabe sikhonza sidumisa ngesabatha. Siphathise usisenzele konke esingeke senzele khona, silise emkhuhlaneni ngesabatha lanamhlanje. Sikhuleka silokukholwa egameni lika Jesu Kristu. Amen. Amen.